Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Pagyamanan mi ti ayatyo amang tartarabay karagiti drama mi dito'y channel tayo at Jor Drama Tips TV. Kat ita adtoy ti pakasalitaan anapoluan. Nagpatag ni kumpare. Dito'y programa tayo. Unay day tan kaka. Ima-ima kamot asimangpot. Tanak man nga tan meron na kat nabambanugak. Agpada talaeng. Ad-adapay asyak tinabannog taado ti matrabaho dito balay. Si Kangay, napan kala nang nangan di tarwar. Unay day tan kaka. Kasano nabannog ka kat adamat katulong ta. Kaslan na sakit tinakam mo ang mga anak di tarwar. Tanabsog ka akaduam ni kumpare. Inlibre manen, adapay take out na, da kami ngay. Awan mo't insangpot mo kanan mi. Una na itan. Apay, mamuyin ka mo't tantaam mom. Kasanaw, anapugtuam? Di kan aglibak, taad da third eye ko. Reklamador ka? Kat no napuno di ref? Napuno iti tarong kan sa luyot. Napuno iti ice. Adapay mo't itlog dita. Di itortam ko man di tarong. Mabroong kami niti katutorta iti tarong kan itlog. Ay sana parikot na ita. Mabalin mo mo't nga ilambong ti itlog kan tarong. Awan ramraman na. Sikamot, bakit? Nagado abuggoong dita amang paraman. Kastalatan ti kayak mong ipakan kada kami. Idinto ta ni kumpare kat agkakaimas apulutan ti itad mo kan kwa na. Unay daytan. Nauma akon iti aramid di anak yu tatang. Anyaya tinaramid ni Ricky. Kano sa bali ti busbusugan na. Sino nga ti busbusugan na? Ni kumpare mi Apay nga yakasta? Ni kumpariyaw? Wan tatang. Di pala ni kumariyaw. Anya? Adadan agulo no ni kumare ti busugan na. Hanggang apay nga ani kumpariyaw ti busbusugan na. Di mo kunaan asilahis ti anak may. Dayta ti jak ammo tatang. Ay, lalaking lalaki ni Ricky balasang kao. Malalaki na siya. Sana mabali na sila, hais. Awan puli mi akasta. Ay natatang mati kawak no apay akasta. Ay unay na itan kaka. Apay asyak ti pangimbaga amngay. Kasaritam ani Ricky. Nasaysayat mo't laeng no si kabakay. Amen, babae ka kas ka ni Mirna. Kit amom tirik na ti babae masair. Anya nga min ayatar aramidon ni Ricky. Kanayon na kano nga ilibre ni kumpari da. Ilibre? Kanayon na nga ilibre? Isumati ko na ni Mirna. Natural mas daaw mat di maysa. Ay unay daytan kaka. Kasaritak tuman laangan ni Ricky. Ay, anya ngay daytan amilagraw ngar aramidon na. Anya kumamat ti milagro ngar aramidon na nang. Sa anak mat nga chichiks. Awan mat sugar mamig. Anya kumangay ti milagro nga aramidon. Apay garawd, akanayon mo nga ilibre ni kumpariyaw. Anya?
Dayta, timbaga ni Mirna. Ay, nagloko na dyan na tao. Kanayon ka na, ikatsag paminsan lang, mate. Kanayon, kuna naman. Aguray ka man. Nay, di kay agapa, kababain ti kasta. Kasarita kiti nalapat na dyan, babae. Sana tila ibagbaga na ka na kayo. Tila agbain. Ura na itan. Adda na kay baga kanyak. Akanayon kayo itirwar nga gininom ka nagpulpulutan kini kumpare. Saan mo ta ka na yun? Adalang mo, mayroon nga da kitirwar ka makita. Natural nga yawis ko ti karon ka na. Iyawis ko tin inumak ko nam Advance lao na ita utak mo, Mirna. Palibhasa kat imot ka. Amon ka, paidam. Alangan mo't ngamin nga ipadawat ko ti kanon ti pamilyak. Amon ka kitdiya. Awan ti di mo iyaman. Agoray ka man. Anyat relasyon nyo kini kumpare taapay ang nagpatagken ka. Na. Anyat klase sa lunsod na ita. Binabagtik. Nagpatag ni kumpare ken ka. Natural na ita. Ta napatigak mo ta kumpari na. Ada panagraam me iti tunggal maysa. Ada bain me iti tunggal maysa. Da kayo ngay, kani kumaray. Kasla di kay agamam mo. Agin, inisnab kayo. Nagalas nga ugali ti kumaray. Ita, dilawam, ti kinasayat mi kani kumpare, iti tunggal maysa. Kasano kat isumot ng ti bibiyagam? Na, ay na, sa bali, ti panagtayag ta utak mo, Mirna. No da may tulong, no maitad ti pada at tao, mangtad. San kat nga ilamang, no iyemot. Tiriga na kan kakat itad mo amin na kinarakaram kini kumpare. Una netan, nalabas ka mag. Maminsan lang makita mga agsango kami nga kumpare, nasakit tinakam mo, no painumakbasay. Para maran kayo mo, tinaimas. Anya palat sa pulam nga. Nalabas ka mo. Kaya't mo, ta saan kayo napakpakarin na pulos? Ha? Walay daytan kaka? Aray, kaya't nagriri kayo nga kasawa kapula ang kanyak. Sikamat pare. Pat siyam to mat ni bakit. Mapaghanap na siya babae. Maminsan lang ang siday titarong kanitlog, ibaganan ang kanayaw. Di kaya't na kami, litso na kanayaw, adobo, tinakda ka na kanayaw. Unay na itan, kaka. Matimot na nukas dyan. Reklamador nga asawa. Ang labalay ti maminsan, ibaganan na maminsyam. Unay na itan, kaka. Ay kat, igatagam lataa, iti sidana adinakdakan, aray. Madia, nagdakkel di baginan. Sigatabat ti kayat na sidaan. Nagsiday tinatangkat, agpupudaw. Ay, baliktad mo na niya, aray. Imbes nagpupudaw, no pasig atabat ti sidana, ta simpre, mahay blood kat nga raw. Sapay makaakar ti kinahay blood na paray. Tano ag-high blood ay. Ag-high blood ak matay. Makaranak matay paray. Laynaytan paray. Ang maminsan pa ya pag-high blood nak taul timunan. Laynaytan paray. Umalati ka man kiday ta. Inkamat kapulapol ni Maray. Sa anak akas ken ka, Ricky. Sapay nagkarit ka. Nalain ka makisinop yat kanyak. Gapo di ta ugalem. Amo, Mirna. Noon niya ti adda kanyak. Pakaragsakak nga iti, wano ipaay iti sa bali at tao. Dahita ti paglaingam. Ngam no pamilyam, di mo pa'y mapagsiday tinaimas. Nagloko kan. Kaano lang na iti insang putang kayo iti bakarita. Tapa baka kan beef steak. Anya palat sa pulam nga. Basta. Apay no jay panangiliblibrim kini kumpare kat igatang mula engen iti pagbiag me. Saan ka magbisin? Nagnamay ka, tada katulong ta. Yaklag tagtagari, no ibagbaga man namannog ka. Saan mo't nga amin na trabaho, katrabahon ti katulong?
Aduma ti trabahwak. Gabsoon ti dadaitek. Tamasayangan na nagpadaet o nagpa-repair. Tasayang ti kwarta. Dagiti padyama kada bisbis ti dadaitek. No dadadal na. Unay daytan kaka. Kuripot kapay ngamin. Nagado ti kwartam. Ngam nagsasaw ka. Kasta unay arigat mo. Unay daytan. Jak kayat ti barayuboy. Ngam jak met kayat. Apa idaman na kami itinaimas amasida. Ulbod kamad. Maminsan la makaraman kay titarong kanitlog. Ibagamon, kada nana nga kanayo nakasta ti pasidak ka na kayaw. Kayat mo, ta bugoong langan ti pasidakken ka. Bugoongan kan tupay? May daytan kaka. Diyak kaya ti riri na nang sa bagbagan niya man ti asawa. Da kayo ti agasawa. Pagsaritaan nyo naimbag nagbasi mo't abanag day taparikot yaw. Kasano makasarita kat nagkarit mo. Sumanong bat. Dantanikla arabisan. Day ti di mo aramidon anak ta maidarum ka. Maiparit ti asawa lalaki amang diso iti asawa na babae. Amok na ita, nanang. Hanggang maumaak. Panawak na diya babae. Unay daytan kaka. Pagsaritaan nyo ti parikot yu kunak mo. Day talapanaw-panaw mo ti ibagbagam. Talaga sustinirk na lang. Saan na dayta? Amang isukat ko pa iti nasaysayat kami saw. Unay daytan kaka. Ang anak, apay ngamen akanayon mo kano nga ilibre kan papainuman ni kumpari yaw. Saan mo ta kanayon? Kakasyak namin, kakaasidamit. Makita na lang papainom ako no ilibre. Nasakit tinagam ni Merna. O makatulong ako iti sabali ataw. Di na mo ngamin maawatan no niya talaga ti panggap mo. Isungarod ako pagsaritaan nyo anaimbag day taabanag. Unay daytan kaka. Diyak kaya't ngagriri kayo nga kasawa, Mirna. Gapulaing ti panangiliblibre ni Ricky kanyak. So bayam, nasyakon ti mangliklikan ko na. Nasayat mo. Talaga na umaakon. Di na ko magurguraan Mari Mirna. Tanimit paray ti mga wawis kanyak. Kano adaytid na. Awatag ta jakmat kaya ta mabainan. Sa anak mat ngagdaw-dawat kan ko na, Mari. Agpakalaing ngamin day dyan lalaki. Jak kaya ter aramidon na. Day tanong kaka. Hello, paray. Hey, si kamot paray. Apay. Awan kaduak nagpapudot. Kaduak nagshot. Umay ka dito balay. Yak kaya't nagriri kayo kan ni kumare, paray. Sige, siya konti umay dita balayo. Itugod ko ditan ti daduma pulutan kan arak. Amangan no makaungat ni kumare. Nang runa kat, ipasyar mo pa na kita pulutan kan arak. Pada sa natag-ngiwat-ngiwat, pulatak tingiwat na iti board iti arak. Unay daytan kaka. Merna, no sikat ti makanakam. Saan kan ngagtagtagaray tapno awan riri? Jak kayat apagbalinan nak amartir. Pagsaritaan yo, tanya madaparikot. Basit man uno dakkel. Iti kasta, maurnos. Makauma na dyan lalaki. Dumngagday dyan, no kasaritam iti nasayaan. Nakasaysaya atakmat kan kwa na. Aramidon na ti kayat na taaramidak mo ti kayat ko. Mati ano kasta anak ka? Masapol anaaros kayo iti tungkal maysa. San kat nga agpin lang ato kayo iti patarayaw. Unay daytan kaka. Nagkasat ka, kumpare? Pagkunam, kumpare,
Ket awanan kami ba? Sika tinagasat ta adan ka. Nangasat ka ta sana nangiwat ni bakit mo. Nakauliwag. Kasta kumamat ni Mirna. Naglaing agsaw iti agkakasakit kanyak. Inton kon dinait kon dingiwat na. Urusan silsilak iti bot iti arak. Unay daytan. Bayamon paray. Uray ta asawa mo. Makamiris tulat tamo ta. Ang babawiak pa ikit di na lang ikasarkin ko ana. Unay daytan kaka. Inton kon rinabii ako na mapanagpalpaliwa. Mania kumpare. Mapantaman ket din ton rabi kumpare. Kuyugan nak lang. Kwa dangkayan nak lang. Oray saan ka mangisala. Baya masyaklatan. Di na kumapayan kumpare. Unay daytan kaka. Si kamot ngamin kumpare. Agtatakpon ka kadagiti pangaw-awisan ni Ricky ken ka. Anya? Kay kayat mo mat. Saan kumare? Pilitin nakmat ngamin. Ang gaputa mabainak, mapanaklatan na. May samot ni bakit mo. Imbis adi nakapalubusan, kay kayat namat tapno mairanod iti isang pet mo amakan. Di mo gurguraan ti asawak ako mare. Kandi nakgurguraan. Kasaritam lang tinasayat ni kumpare. Unay daytan kaka. Awan pain mo talaga, Mirna. Di kagsarsardan. Isong ito, panawan kan. Bayag mon, ingkan. Idi pa'y kumapim manaw ka. Awan binabawi, ha? Ang mga makalagip kan to kat agdungaw ka. Pulos mo't Jaklag tatakon timang dungaw iti kasken ka. Ay kasta, good. God kunam? Wala, tayo sungaron ti pakaragsakam. Ngamnan niya mat ti pakaragsakak. Di nakpakibyangan, wan. Nagsiga kan, Ricky. Sige, go! Ti malikudan. Kat pinanawan na kun. Yunay netan kaka. Apay day tabag adakkel nga imot mo, Ricky. Naumakon na nang sa siyakong tagtalaw. Kasla kay laaso kun pusa. Diyo pa'y mornos ti bagbagiyo ka nagbasit aba nagtiparikot yaw. Basit para kada kayo ngam pinadakkel ni Mirna. So isina kon tapno libre ako ni ti amin na kayat ko nga ramidan. Jak kayatan na dya babae. Sakit ti ulo. Kagura na kid din no paranudak mo ti gayem ka nakakasi ti biyag na. Naggagat. Dayta ti saan amaawatan ni Mirna. Pati siya kat mariribukan kada kayo. Unay daytan kaka. Nanang, talong aldawan nga awan ni Ricky. Ay, dayta ti Jack ammo Nanang, tulungan da kamang sapul kin ni Ricky. Ta baliwan mi tagsarita, pang-asiyo. Kasano mo nga men balasang ko, kita tumultulong iti pada na atao. Ngam kaguram, agraman di tao at tultulungan na. Nagagat kanu nga tumulong ni kumpariyo. Nagagat at tumulong nga uminom kun mangan. Ay day takot ti kung kunak. Ta sabali mo nga minti pampanuno mo. Nya nga ita. Pangbirbirukan tangay kun kuana. Ay inaaya. Day takot nga minti pride. Na pride ka. Anya ngay, kaya't nakpayan nga iraman a pagparikutan iti parikot yaw jas kay. Nanang, ikatukon ti mading ugalik. Agsublilakit din ni Ricky. No makita ka, kasaritak. Angam no jak makita, pasensya. Unay daytan kaka. Tulungan na kumamot ananang. Isumat. Padasak abiruken ken kasarita. Ket no makasaritak, da kayon ton ti mangurnos iti bagbagiyo. Ikaten yon ti kinapride yu adwa.
Unay daytan ka. Pagayam Mirna, saan lakit di adakas ker aramida ni Ricky nga asawa, pasensya amon. Uno, pagsaritaan nyo anasaya at anyaman na parikotyo. Risutan nyo. Ngam nagpada kayo anapudot ti ulo na. Awan na saya at aturungan ti saritaan. Ket si kang matriki, saan ka anga aglablabes? No, anya ti kayat ni misis mo, ket pagsaritaan nyo at talaga. Datay awan ti pinudot niya. Suruan niyo ti agpakumbabay ti tunggal maysa. Agtepel kayo tapno agtultuloy ti nasayat nga estado yo nga agasawa. Ditan nga gayem tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Nagpatag ni kumpare. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang trabay.